This video introduces my second ebook, Everyday Maltese Phrases and Conversations for Real Life. The book features 12 chapters covering practical phrases for everyday situations, including at the hospital, restaurants, supermarkets, butcher shops, bakeries, vegetable stands, deli, pharmacies, on buses and taxis, in schools with customer care, police, sales staff, banks and wardens. I'll be sharing a video for each chapter here on my YouTube channel. In the description you'll find links to purchase the book, available in both audio and non-audio version. I'll also include a link to my first ebook, Speaking Maltese, a guide to embrace the melodies of the islands. Stay tuned. Lodwa tajba, lodwa tajba. Wara nofsinhar it-tajjeb, wara nofsinhar it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb, il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb, il-lejl it-tajjeb. Kif inti? Kif inti? Jien tajjeb grazzi, jien tajjeb grazzi. Jekk jogħġbok, jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi. Skużani, skużani. Skużani, skużani. Ħu ħsieb, ħu ħsieb. Il-ġurnata tajba, il-ġurnata tajba. X'ismek? X'ismek? Min fejn inti? Min fejn inti? Kemm għandek żmien? Kemm għandek żmien? Titkellem bil-Malti? Titkellem bil-Malti? Nista' ngħinek? Nista' ngħinek? Kemm hu dan? Kemm hu dan? X'ħin sar? X'ħin sar? Kif inhu t-temp illum? Kif inhu t-temp illum? Huwa bogħod minn hawn, huwa bogħod minn hawn. Sejra nixtri, sejra nixtri. Sejjer nixtri, sejjer nixtri. Sejra x-xogħol, sejra x-xogħol. Sejjer ix-xogħol, sejjer ix-xogħol. Għajjien, għajjien. Għajjiena, għajjiena. Għandi bżonn nistrieħ, għandi bżonn nistrieħ. Qed insajjar l-ikla ta' filgħaxija, qed insajjar l-ikla ta' filgħaxija. Qed nistudja, qed nistudja. Tista' tagħtini daqqatit? Tista' tagħtini daqqatit? Għandi l-ġuħ, għandi l-ġuħ.
Għandi laċċ. Għandi laċċ.